बीटीसीनि एडुकेशन डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म आरो बीटीसीनि सेक्रेटारि अमरज्योति बर्मननि खौरां मेल। बड'लेण्ड फरायसालि आजावनाय सप्ता बड'लेण्ड स्कुल एडप्शन उइक हाबाफारिखौ फैगौ 12 आरो 17 फेब्रुवारिसिम खुंफुंनो बिटिआर सरकारा लादों। थांनाय 2020 मायथाइनिफ्रायनो बिटिआर सरकारा सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय थांखि लानाय बादि एबा गासै फरायसालिनि इनभाइरनमेन्टखौ गोग्गो खालामनो बेनि सायाव बड'लेण्ड फरायसालि आजावनाय सप्ता बड'लेण्ड स्कुल एडप्शन उइक हाबाफारिखौ लादों होनना फोरमायथियो। बे प्लेटफर्मनि दारैहाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेसेबां फरायसालिफोर दं जेरै एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै सेकेन्डारि लेभेलसिम बे गासैबो फरायसालिफोराव सोलोंथाइनि गोग्गो आबहावा होनो हायो। बेनि थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों। जायफोरा फरायसालिनि फारसे हेफाजाब होनो गोसो दं बिसोरो हेफाजाब होफैनो हागोन। 792 फरायसालि आजावनाय सप्ता हाबाफारिया जागायखाबाय। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड फरायसालि आजावनाय सप्ता बड'लेण्ड स्कुल एडप्शन उइक हाबाफारियाव जाय सुबुङा हेफाजाब होनो गोसो गुदुं बे सुबुङा गाहायाव होनाय वेबसाइट जेरै www.adoptionweek.bodoland.gov.in आरो कन्टेक्ट नाम्बार जेरै 917316914371 आव जयनिं खालामनो हागोन होनना फोरमायथियो। खुलुमबाय। थांनाय 2020 मायथाइनिफ्रायनो जोंनि बिटिआर सरकारा बिसेसके एजुकेशन डिपार्टमेन्टआ जोंनि जेनाखि फरायसालिनि इनभाइरनमेन्ट बे फरायसालिनि इनभाइरनमेन्टखौ सोलायनो थाखाय गोबां रोखोमनि बिथांखि लादों आरो बे बिथांखिनि गेजेरावहाय दिनैहाय बिराद इम्पर्टेन्ट मोनसे बिथांखि दङ जोंहा। बे जाहैबाय मा स्कुल एडप्शन उइक स्कुल एडप्शन प्रग्राम आरो बेखौ जोङो बर'आवहाय बड'लेण्ड फरायसालि आजावनाय सप्ता होननानै जों बुंदों। दा बे स्कुल एडप्शन उइक माने प्रग्रामखौ जों मानि थाखाय खालामदों बे जाहैबाय मोनसे प्लेटफर्म। जे प्लेटफर्मनि दारैहाय जोङो जोंनि बिटिआरनि जेसेबां जोंनाव फरायसालिफोर दङ क्लास माने एलपिनिफ्राय लानानै सेकेन्डारि लेभेलसिम बे गासिबो फरायसालिफ्राव जाहाथे जों मोनसे मोजां गोग्गो जाहाथे इनभाइरनमेन्ट जोङो क्रिएट खालामनो हायो, सोलोंथाइनि मोनसे इनभाइरनमेन्ट जाहाथे क्रिएट खालामनो हायो, बिनि थाखायनो बे प्लेटफर्मखौ होनाय जादों। आरो बे प्लेटफर्मखौ होनाया जाहैबाय मा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जेसेबां माने जोंना समाजावहाय इन्डिभिजुवेल्सफोर दङ बे इन्डिभिजुवेल्सफ्रा सोरबा उइलिंनेस जुदि सोरहाबा जुदि गोसो दङ जे फरायसालिनि फारसे फैनानै फरायसालिखौ जुदि हेफाजाब होफैयो जाहाथे बे हेफाजाब होफैनानै जाहाथे बे फरायसालिखौ मोनसे इनभाइरनमेन्ट जों जाहाथे क्रिएट खालामनो हायो बिनि थाखायनो बे स्कुल एडप्शन जेनाखि प्रग्राम बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। दा बाथ्राया जाहैदों मा जोंहा अलरेडि 792 बे स्कुलखौ एडप्ट खालामबाय आरो बै एडप्टार्सफ्रा बिभिन्न स्कुलावहाय दासिम हाबा मावगासिनो दङ आरो बेवहाय जों नुदों बे हाबा मावनायाव जे बिथांमोनहा इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखायबो किसु फान्ड बिसोर राइज खालामदों आरो सोरबायाथ' डाइरेक्टलि हयथ' एसिआरबो कनस्ट्राक्सन खालामनानै होदों आरो लोगोसे जों नुदों जे बेवहाय गोबां रोखोमनि फरायसालिफ्राव फेनबो होनायखौबो जों नुदों आरो बेबायदिनो आखाइ सुनायनि थाखाय बेबस्था जानायाव सोरबा थोरसि लथा बेबायदि होनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा ओंखायनो जों सानो जे बे स्कुल एडप्शननि जेनाखि आइडिया बे आइडियानि गेजेरजों जों बै जोंनि फरायसालिफ्राव जों आगोलावहाय जेरै नुबाय थादोंमोन जे गोबां रोखोमनि जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार गैया, गोबां रोखोमनि जोंहा जेंनाफोर जादों, समस्याफोर जादों, बे समस्याफोरखौ जोङो एसेब्लाबो जोङो सुस्रांनो हादों आरो बिनि थाखायनो दिनैहाय जोङो जोंनि बे स्कुल जेनाखि एडप्शन प्रग्राम बे स्कुल एडप्शन प्रग्रामखौ आरोबाव गुवारै जोङो फेहेरनो थाखाय बा प्रसार खालामनो थाखाय जोङो दिनैहाय मोनसे स्कुल एडप्शन उइक जोङो लादों आरो बे जाहैगोन जोंहा नैबे फैगौ बे फेब्रुवारि मासनिनो 12 तारिखनिफ्राय 17 तारिखसिम बे प्रग्रामा जाबाय थागोन। आरो बे स्कुल एडप्शन उइकखौ जों ओरैबायदिनि थाखाय लादों जाहाथे जायफोर स्कुल अलरेडि एडप्ट खालामनाय बै एडप्टार्सफ्रा बिसोरो जाहाथे रिएक्टिभेट खालामो आरो लोगोसे जाय गोदानै एडप्ट खालामगोन जाहाथे बिसोरबो इयुनावहाय फैनानै जाहाथे जोंनि बे फरायसालिफ्राव माने हेफाजाब होफैगोन। जों बे जिनिसखौहाय माने खालामनो थाखायनो दिनै बे स्कुल एडप्शन उइकखौ माने खालामनाय जादों। दा बाथ्राया जाहैदों मा जे बे स्कुल एडप्शन उइकआव एक्चुअली जोंहा मा थागोन दा जाहैबाय मा
जे जों बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय बा जों बेवहाय एक्टिभिटिसफोर खालामनो थाखाय जोंहा माखासे पॉइंट्सफोर दङ बे पॉइंट्स स्पेसिफिक जाय एडप्टर्सफ्रा बे स्पेसिफिक पॉइंट्सआवहाय माने एक्टिभिटिसफोरखौ खालामनानै पॉइंट्स मोनगोन बै पॉइंट्स मोनखांनायनि उनाव जोङो बिसोरनोहाय मोनसे बिसोरखौ रिकगनिशन खालामगोन जेनेबा सार्टिफिकेट होगोन दा बे सार्टिफिकेटआ जाहैबाय साप'ज जोंहा जेरैहाय जुदि 30 पॉइंट्स जुदि बे मोनोब्ला बेवहाय ब्रन्ज केटेगरि होनाय जागोन आरो बै ब्रन्ज केटेगरि सार्टिफिकेटआवहाय जोंनि बिटिआरनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथाङा बेवहाय सहि होगोन आरो नेक्स्ट जोंहा दंबावो जे 50 पॉइंट्स जुदि मोनोब्ला बेवहाय सिलभार केटेगरि जों हिसाबै जों रिकगनाइज खालामनाय जागोन एडप्टर्सफोरनो बिसोरनो बेवहाय जोंनि बिटिआरनि अनारेबल चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' सारनि बेयाव सहि थागोन आरो नेक्स्ट मोनसे गोल्ड केटेगरि हिसाबै जों बेवहाय लादों बेवहाय जुदि 80 पॉइंट्स जुदि मोनोब्ला बे गोल्ड केटेगरिनि बे सार्टिफिकेटआवहाय जोंनि अनारेबल आसामनि सीएम बिथाङा बेयाव सहि होगोन आरो नेक्स्ट जोंहा लास्ट 100 एबा बिनिफ्राय बांसिन जुदि पॉइंट्स जुदि मोनो अब्ला बेखौ डायमन्ड केटेगरि हिसाबै बेखौ रिकगनाइज खालामनाय जागोन आरो बेवहाय जोंनि आसामनि अनारेबल गभर्नर बिथांनि सहि बेयाव थागोन दा बे जोंनि थाखाय जाहैबाय दा बेवहाय आङो जोंहा मोनसे एक्टिभिटिसबो दंबावो जे बेवहाय हाउ टु जइन माने स्कुल एडप्शन उइक बे स्कुल एडप्शन उइकआवहाय जों माबोरैहाय जइन जागोन बेखौ जोंनि गोदानै जाय एडप्टर्सफोर दं बिथांमोनहा मोनथिनांगोन दा बिनि थाखायनो बेवहाय जों माखासे सिस्टेम खालामनानै होदों बेहाय जाहैबाय मा बेवहाय जोङो मोनसे टल फ्रि नाम्बार हगारनानै होगोन बे टल फ्रि नाम्बारा जाहैबाय 917316914371 गतिके बेवहाय बे टल फ्रि नाम्बारावहाय मिस कल खालामोबानो बिथांनाव मोनसे एसएमएस थांगोन मेसेज थांगोन आरो बे लिंकजोंनो बेहाय अटोमेटिक मोनसे वेबसाइटआ ओंखारहैगोन बै वेबसाइटआ जाहैबाय मा www.adoptionweek.bodoland.gov.in बे मोनसे वेबसाइट ओंखारहैगोन आरो बेवहाय थुयोब्लानो बे अटोमेटिक माबोरै थांनांगौ बे अटोमेटिक गासैबो जानानै फैगोन दा नैबे वेबसाइटखौ जों दिनैहायनो बेखौ लॉन्च खालामगोन दा नैबे प्रेस मिटनि उनाव जों लॉन्च खालामगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे प्रग्राम दंबावो दिनैहाय लॉन्च खालामनो नागिरनाय बे जाहैबाय प्रमोशनल मोनसे भिडिअ बे प्रमोशनल भिडिअखौबो जों दिनै लॉन्च खालामनो थांगासिनो दं नेक्स्टआ मोनसे प्रमोशनल हुडी जेखौ जों जेकेट होननानै बुंदों बे जेकेटखौबो जों दिनै लॉन्च खालामगोन आरो बे जेकेटखौ बेसिकली जोङो स्कुल एडप्टर्सफोर बा बे माने जोंनि स्कुल एडप्शन प्रग्रामाव जाय व्यक्तिफ्रा जड़ित दङ टीमनो जोङो बे जेकेटखौ जों होनाय जागोन गतिके बेखिनि प्रग्रामखौ जोङो माने जोंनि स्कुल एडप्शन प्रग्रामावहाय जोङो खालामगोन आरो बेवहाय दहाय एसे आगोलाव जोंनि सेक्रेटारि साराबो बुंलांदों जे मिनिमाम जेनाखि एक्टिभिटिसफोर जों स्कुलाव थांनानै खालामगोन बे एक्टिभिटिसआ जाहैबाय स्टार्टिंनिफ्रायनो जोंहा मर्निं एसेम्बलि दं बे मर्निं एसेम्बलियावबो जोंनि एडप्टर्सफ्रा जुदि थांनानै एक्टिभिटिसफोर जुदि खालामहैयो गतिके बेवहाय माखासे जोंहा पॉइंट्स थागोन आरो बेबादिनो जोंहा माखासे दंबावो जेनेबा पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इभेन्ट विथ स्टुडेन्ट्स गतिके फरायसाफोरजों बै माने स्पोर्ट्स इभेन्ट्सफ्राव जुदि पार्टिसिपेट जुदि खालामहैनो हायो गतिके बेफ्रावबो जोंहा पॉइंट्स थागोन आरो बेबादिनो स्पोर्ट्स मेटेरियल्सफोर हयथ' डनेशन होनो हागोन बा बुक्सफोरबो डनेशन होनो हागोन बा क्लिनलिनेस ड्राइभ बेयो जोंनि फरायसालिनि सिङावल' नङा बे क्लिनलिनेस ड्राइभआ जोंनि फरायसालिनि एसे बाहेरायावबो जाहाथे बेबायदि एक्टिभिटिसफोरखौबो जाहाथे जोंनि एडप्टर्सफ्रा खालामो आरो बेवहाय माखासे पॉइंट्सफोर थागोन आरो बेबादिनो एसएमसी एसएमडीसी नङाबा जोंनि फरायसालिफ्रा जाया दा बिनि थाखायनो हयथ' एसएमसी एसएमडीसीफोरखौबो जाहाथे एवारनेस बा सेन्सिटाइजेशन प्रग्राम मोनसे खालामनाय बेफोरबो माने जोंहा एक्टिभिटिस थागोन आरो केरियार गाइडेन्सनि थायो केरियार सेन्सिटाइजेशन जोंहा खालामनांगौ जायो स्टुडेन्टफोरनो गतिके विभिन्न धरननि बेयाव जोङो गासै 23टा जों माखासे एक्टिभिटिस होदों आरो बे 23टा एक्टिभिटिसनि बादैबो जों आदार्स होननानै बुंदों जेरावहाय हयथ' आरो जों बुंस'नो हायै हयथ' बा मोनथिस्लाबै हयथ' माखासे एक्टिभिटिसफोर थागोन गतिके बे एक्टिभिटिसफोरखौ नायनानै जोङो पॉइंट्सनि बेबस्था खालामगोन आरो बे पॉइंट्स मतेनो जों दिनैहाय माने जोंनि एडप्टर्सफोरखौ जों सायख'गोन आरो बे मते बिसोरखौ जों रिकगनिशन होगोन दा बिनि थाखायनो दिनै बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों आङो साफ्रोमबो जोंनि समाजनि व्यक्तिफोरखौ आङो खावलायनो सानो
जाहाथे जोंनि बे एफा मोजां प्रग्राम स्कुल एडप्शन प्रग्राम बे स्कुल एडप्शन प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो बेक्तिया जाहाथे आवगायनानै फैयो जों जाहाथे जोंनि फरायसालिफोरखौ मोजाङैनो जाहाथे मजबुत जों जाहाथे खालामनो हायो जों जाहाथे क्वालिटी एजुकेशन होनो हायो जाहाथे जोंनि फरायसालिनि जेसेबां टिचार्सफोर दङ बिसोरो जाहाथे इनकारेजमेन्ट मोनो आरो जोङो जोंनि फरायसालिनि मोनसे मोजां बा गोग्गो इनभाइरनमेन्ट जोङो माने दानानै जाहाथे जोंनि गथ'फोरनो जोङो क्वालिटी एजुकेशन होनो हायो क्वालिटीखौ जाहाथे जों स्टुडेन्टफोरनो एक्सेस खालामनो हायो बिनि थाखायनो आं साफ्रोमखौबो खावलायो जाहाथे जोंनि रायजोफ्रा बयबो जाहाथे आवगायबोयो आरो जोंनि बे स्कुल एडप्शन प्रग्राम जों लोगोसे जोंनि बे स्कुल एडप्शन उइक जे प्रग्रामखौ जोङो 12 तारिख फेब्रुवारिनिफ्राय 17 तारिख फेब्रुवारिसिम खालामगोन बेखौ जाहाथे साक्सेस खालामो बेखौनो आं खावलायहरबाय थेंक इउ আজি আমি আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ এটা ফ্লেগশিপ প্ৰগ্ৰামৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত জ্ঞান চৰাং বিথাংকি প্ৰগ্ৰামত আমি যোৱা 15 আগষ্টত 2022 চনৰ 15 আগষ্টত আমাৰ স্কুল এডপশ্যন প্ৰগ্ৰাম এটা ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে স্কুল এডপশ্যন প্ৰগ্ৰামটোৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল যে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত 5560খন আমাৰ এলিমেণ্টাৰীৰ পৰা সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ আমাৰ স্কুল আছে আৰু এই স্কুলখনৰ ক্ষেত্ৰত আমি চালু যে যিখিনি আন্তঃগাঁথনি আছে এখন স্কুলৰ যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে বা হেৰিখিনি আছে সেইখিনি SMC SMDCৰ পৰা পৰিচালিত হৈ আছে তাৰ বাহিৰে আমি ভাবিলো যে আমি যদি আৰু অলপমান ইন্টাৰভেন কৰি আমাৰ যদি স্কুলৰ ওভাৰঅল যদি আমি পৰিৱেশটো যদি আৰু ভাল কৰিব পাৰো আৰু আমাৰ যিমানখিনি স্কুল হেৰি আছে সেইখিনিত আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইন্টাৰভেনশ্যনেই হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি স্কুল এডপশ্যন প্ৰগ্ৰামটো লঞ্চ কৰা হৈছিল বেসিক্যালি ইয়াতে মূল কথাটো আছিল যে যিকোনো এজন মানুহে তেখেতে ইচ্ছা কৰিলে এখন স্কুল তেওঁ এডপ্ট কৰিব পাৰে তেওঁ দত্তক হ'ব পাৰে আৰু তেখেতে স্কুলখনৰ যিটো প্ৰসেস যিটো এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে যিটো এটা বৰ্তমান যি ধৰণে চলি আছে সেই প্ৰসেসটোত কোনো ধৰণৰ বাধা নোহোৱাকে তেখেতে নিজৰ ফালৰ পৰা সেই স্কুলখনত আৰু কি উন্নতি কৰিব পাৰি বা তাতে যিখিনি ড্ৰবেক আছিলে সেইখিনি তেওঁ SMC SMDCৰ লগত আলোচনা কৰি স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ লগত আলোচনা কৰি কি ধৰণে আৰু ভাল কৰিব পৰা যায় তেখেতে দিহা পৰামৰ্শ দিয়া বা যদি তেওঁ যদি ভাবে যে মই ইয়াতে আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান মই নিজৰ ফালৰ পৰা মই কিবা দিব বিচাৰিছো হেতু আপোনাৰ স্কুল বিল্ডিঙৰ কিবা মেজৰ মাইনৰ ৰিপেয়াৰিঙো হ'ব পাৰে স্কুলখনত কোনোবা তেখেতে যদি ভাবে যে তেওঁ কিতাপ দিব বিচাৰিছে বা আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল আইটেমছ যেনে লাইট বা ফেন এনে ধৰণৰ বা খোৱা পানীৰ হেৰি সো এই গোটেই বস্তুবোৰ আমি হেৰি কৰি আমি স্কুল এডপশ্যন প্ৰগ্ৰামটো আমি আলোচনা ষ্টাৰ্ট কৰিলো আৰু আজিৰ তাৰিখলৈকে আমাৰ হাতত আমাৰ টোটেল 792 জন আমাৰ স্কুল এডপ্টৰ আছে আৰু তেখেতসকলক আমি মানে এডপশ্যন চেম্পিয়ন বুলি আমি তেওঁলোকক হেৰি কৰিছো 792 জন আমাৰ এডপ্টৰে 792খন স্কুল তেওঁলোকে লৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত কিছুমান এডপ্টৰে খুবেই প্ৰশংসনীয় কাম কৰিছে আৰু আমি আজিৰ তাৰিখলৈকে মোটামুটি প্ৰায় 35 লাখ টকাৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অনুদান আমি হেৰিৰ পৰা পাইছো এডপ্টৰসকলৰ পৰা 35 লাখ টকাৰ ভিতৰত হয়তো কোনোবাই মেজৰ মাইনৰ ৰিপেয়াৰিং কৰিছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টত সহায় কৰিছে কোনোবাই হয়তো ডেস্ক বেঞ্চ দান কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে স্কুলখনৰ আৰু এটা মেজৰ হেৰি হৈছে যে আমাৰ মিড ডে মিল গতিকে মিড ডে মিল আঁচনিটো ভালদৰে ৰূপায়িত হৈছে নাই এটো আমাৰ যিসকল এডপ্টৰসকল আছে তেখেতসকলেও চোৱা চিতা কৰিছে গতিকে এতিয়া আমি এই বছৰ আৰু আমি টাৰ্গেট কৰিছো যে আমাৰ এই বছৰ আৰু আমি 1000খন স্কুল আমি আমাৰ এডপ্টৰৰ হতুৱাই আমি তেওঁলোকক এডপ্ট কৰাম
আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আমি আমাৰ BTRত যিমানখিনি এলিমেণ্টাৰীৰ পৰা ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ স্কুল আছে সেই গোটেই স্কুলখিনিতেই আমি এজন এডপ্টৰ আমি দিয়াৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে এডপ্টৰ হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ ইয়াতে ডেপুটি কমিশ্যনাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকল আছে, কিছুমান ৰিটায়াৰ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলো এডপ্টৰ হিচাপে আছে, আমাৰ কলেজৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰসকল আছে, আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ চিভিল ছ'চাইটিৰ মানুহো আছে। আৰু আমি এই গোটেই প্ৰগ্ৰামটো কৰোঁতে আমি আমাৰ ইয়াতে BTR অঞ্চলত যিখিনি চিভিল ছ'চাইটি আছিলে, যেনে বড়ো সাহিত্য সভা, অল বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নকে ধৰি আন যিবোৰ সংগঠন আছে, ইয়াতে এক্টিভ সংগঠন আছে, আটাইবোৰৰ লগতে আমি আলোচনা কৰি পেলাই এই প্ৰগ্ৰামটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। এতিয়া আজি মোটামুটি 1.5 বছৰৰ পিছত আমি ভাবিলোঁ যে এতিয়া আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো আৰু আমি ৰাইজৰ মাজত যাতে আৰু ভালদৰে প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো লৈ পেলাই আমি এতিয়া স্কুল এডপশ্যন উইক এটা পাতিবলৈ লৈছোঁ অহা 12 তাৰিখৰ পৰা 17 তাৰিখৰ ভিতৰত। এই যি 6 দিনীয়া আমি এটা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, এই 6 দিনীয়া কাৰ্যসূচীত প্ৰত্যেকখন জিলাতে আমাৰ যিসকল বৰ্তমান এডপ্টৰ আছে আৰু যিসকল নতুন এডপ্টৰ হিচাপে আৰু আগবাঢ়ি আহিব, তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ স্কুলত যাব। নিজৰ নিজৰ স্কুলকেইখনত গৈ তেওঁলোকে কিছুমান এক্টিভিটিজ তেখেতসকলে কৰিব। আমি কিছুমান এক্টিভিটিজ আমি জাষ্ট উনুকিয়াই দিছোঁ। তাৰ বাহিৰেও যদি তেখেতে নিজৰ ফালৰ পৰা আৰু কিবা আৰু কৰিম বুলি ভাবে, সেইটো কৰিব পাৰে। আৰু কি ধৰণৰ এক্টিভিটিজ আছে আমি এইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। মই এনেই যদি দুই এটা যদি কওঁ যে এজন এডপ্টৰে তাৰপিছত এই যিবোৰ এক্টিভিটি আছে, এক্টিভিটিখিনিৰ ওপৰত আমি কিছুমান পইণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। কোনোবা এটা এক্টিভিটি ছাপ'জ এজন এডপ্টৰে যদি কৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট পাব। আৰু এই গোটেই সপ্তাহটোৰ পিছত প্ৰত্যেকজন এডপ্টৰে যিবোৰ এক্টিভিটি কৰিলে, সেই এক্টিভিটিবোৰৰ ওপৰত যিবোৰ পইণ্ট ৰখা হৈছে, সেই পইণ্টৰ ওপৰত ধৰক যদি কোনোবা এজনে 30 পইণ্টছৰ যদি এক্টিভিটিজ কিবা তেওঁ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে, তেতিয়া তেখেতক আমি ব্ৰঞ্জ কেটেগৰী বুলি কৈ এখন মানপত্ৰ এখন দিম। এই মানপত্ৰখন আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী দ্বাৰা স্বাক্ষৰিত হ'ব। ঠিক তেনেকৈ 50 পইণ্ট যদি কোনোবা এজন এডপ্টৰে লৈছে, তেতিয়াহ'লে তেখেতক আমি চিলভাৰ কেটেগৰীত লৈ গৈছোঁ আৰু তেখেতৰ যিখন মানপত্ৰ দিয়া হ'ব, তাত আমাৰ সন্মানীয় চিফ মহোদয়ৰ স্বাক্ষৰত সেইখন স্বাক্ষৰিত হ'ব। ঠিক তেনেকৈ যদি কোনোবাই 80 পইণ্টলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে গ'ল্ডত হ'ব আৰু তেখেতক গ'ল্ড চেম্পিয়ন বুলি কোৱা হ'ব। আৰু তেখেতৰ মানপত্ৰখনৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱৰ স্বাক্ষৰ থাকিব। আৰু কোনোবাই যদি 100 পইণ্ট বা তাতকৈ বেছি পইণ্টলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি ডায়মণ্ড কেটেগৰী বুলি ধৰিছোঁ। আৰু তাতে যিখন মানপত্ৰ দিয়া হ'ব, সন্মানীয় আমাৰ গভৰ্ণৰ মহোদয়ৰ পৰা স্বাক্ষৰিত হ'ব। এতিয়া ৰাতিপুৱা আমাৰ যিটো স্কুলত এছেম্বলি হয়, প্ৰাৰ্থনাৰে আৰম্ভ হৈ পেলাই যিটো মৰ্ণিং এছেম্বলি হয়, মৰ্ণিং এছেম্বলিত যদি আপোনাৰ কোনোবা এজনে গৈ তেখেতে তাতে হয়তো তেখেতে 2-3টামান এক্টিভিটি কৰিলে, তাতে মৰ্ণিং এছেম্বলিৰ ক্ষেত্ৰত আমি 20টা পইণ্ট দিছোঁ। তাৰপিছত যদি আমাৰ এডপ্টৰজনে যদি কিবা স্পৰ্টছৰ এক্টিভিটি এটা স্কুলখনত কৰিবলৈ যায়, তাতো ঠিক তেনেকৈ এটা 20 পইণ্ট আছে। যদি স্পৰ্টছৰ লগত ৰিলেটেড যদি কিবা মেটেৰিয়েলছ যদি কিবা তাতে দান কৰিব বিচাৰে, তাতো এটা পইণ্টছ দিয়া আছে। কোনোবাই কিতাপ দিব বিচাৰিলে কিতাপত পইণ্ট আছে। ক্লিনিনেছ ড্ৰাইভ স্কুলখনত যদি তেওঁ সেইটো কৰিবলৈ যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বহুতকেইটা আমি এক্টিভিটি আমি ৰাখিছোঁ। এইখিনি জাষ্ট ইলাষ্ট্ৰেটিভহে, এইটো এক্সক্লুচিভ নহয়। এইটো আৰু পিছত তেওঁ আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা এডপ্টৰজনে আৰু ইয়াতে এড কৰিব পাৰিব। আমি এই প্ৰগ্ৰেমটো ছাকচেছফুল কৰাৰ কাৰণে আমি অহাকালি কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাঙত আমি জিলা পৰ্যায়ত আমি এৱাৰনেছ মিটিং এখন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু 10 তাৰিখে বাক্সা, তামোলপুৰ আৰু ওদালগুৰিতো আমি ঠিক এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম এটা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু আজিৰ এই আপোনালোকৰ উপস্থিতিতে আমি 3টা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াতে এতিয়া কথাটো হ'ল কি, মই তো ক'লোৱেই যে এই যে যিখিনি এডপ্টৰজনৰ যিখিনি তেখেতে ভিজিট কৰিব, স্কুলখনত ভিজিট কৰি তেওঁ এক্টিভিটিজবোৰ কৰিব, এক্টিভিটিজবোৰ কৰাৰ লগতে কিছুমান পইণ্টছ তেখেতৰ যাব। গতিকে তেখেতে
এই যে গোটেই কামখিনি কৰিব এইখিনি হেৰি কৰাৰ কাৰণে আমি এটা ৱেবছাইট ডেভেলপ কৰিছোঁ www.adoptionweek.boroland.gov.in আজি আমি আপোনালোকৰ উপস্থিতিতে এই ৱেবছাইটটো আজি আমি লঞ্চ কৰিম আৰু লগতে আমাৰ এটা প্ৰমোশনাল ভিডিঅ' এটাও আমি বনাইছোঁ প্ৰমোশনাল ভিডিঅ'টো আমি লঞ্চ কৰিম আৰু আমাৰ যিসকল এডপ্টৰ চেম্পিয়ন আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা আমি প্ৰমোশনাল হুডি এটাও আমি বনাইছোঁ সেই হুডিটো আজি আমি আপোনালোকৰ উপস্থিতিতে আমি আজি ইয়াতে আমি লঞ্চ কৰিম গতিকে এই তিনিটা এক্টিভিটি আজি আমি এতিয়া হেৰি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन किडनिकाव अन्थाइ जानाय आथिं आखाइ जरा जरा सानाय लिभार गाज्रि जालांनाय मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन